Acak-acakan kia ke Bang Bule. Karena kain dek ngarit ke dia ke Bang Bule. Biasa nama, kau bejukut diri ke Bang Bule. Aduh, ngarit kemana ya? Biar aku yang baik dikit tuh ya. Sabar poe. Baiklah. Nah, mending aing ngeplok di kuburan. Biasa nama budak ngeplok di wisata di tempat lain. Dia ya pasti viral ya channel lain. Jadi yang jadi YouTuber. Halo guys, jumpa lagi nih sama Bang Bule alias Ogas Mangkubumi. Ya, sekarang Bang Bule lagi ada di kuburan nih guys. Tuh kuburan luas jasa dari ujung dia sampai ujung gitu guys tuh. Tuh bisa guys. Nah, kuburan guys dah. Banyak kali kepada. Ya guys, kepada. Langsung upload aja ke YouTube. Ya ada yang YouTuber kaya. Moga-moga yang jadi YouTuber kaya. Ya Allah, semoga hambamu ini jadi orang kaya. Jadi YouTuber. Tai kotok. Jadah doangan. Amun kapendak kuing dipencet kuing kotok. Ngah. Lantung deui. Jadah doangan. Kumbah heula kuing mending ge. Ya. Cung, mau naon sih ya? Pakai nanya di sia ke deuleuh mau naon? Biasa be, nanya doang aing mah. Nanya sia, peranas di otak aing. Galak amat sih, Cung. Bang, serangan bae budak kemana gitu? Nanya ka aing. Teu nyawa aing. Bang, nongkrong nggak kopi-kopi acan jeung ieu. Pinter sia. Ongos meuli ka ditu. Beli kemana ding, Bang? Sia meulina ke toko bangunan. Aya di ditu. Kopina. Paku, semen, batako, garut ku sia, lebok ku sia. Menya aya di toko bangunan aya kopi. Dasar palongo. Lah, Bang, bosen setiap sorting ngopi bae emang ceritana. Teu nyawa aing. Atuh kumaha sutradarana be. Aing ge rieuh tah. Oh tuh Bang, tangguhan meuli heula ya. Ulah pos ya kopi susu. Ingatkeun di warung, ulah di toko bangunan. Aing nungguan di dia. Ya. Bang, kebon sekuari acak-acakan gitu. Ari sia, emang karek nyaho. Ada nyawa main mau naik sia. Lihat aing di kebun bae. Bisa kolot di kebun kayak aing. Atusnya mah geus kolot ieu. Ari sia nembalan bae. Dusun. Kepala suku ya. Aing ku ari nak jadi YouTuber. Geus teu hayang deui aing ngebon. Emang are ngebon, kunaon gitu? Menya aing melak cabe, lada kabeh. Melak paria aing, pait kabeh. Riet aing. Ya Bang, kopina. Dasar palongo. Nyamun kopi kabeki aing. Naon tuh? Kapal seuneu. Lah Bang, nu aya be. Waduh, boga anak buah. Palongo kabeh. Atau anak buah nang pelongo, atau bos nang pelongo. Sia nyindir aing.